So review ya namuntlha a hi vulavuli track. Review ya namuntlha ni lava ku ri at least hi languta battle ya Mthimbani na this guy Vizayila. A ni swi tivi if ni pronounce swona or kanjani, mara I think so fana sweswo. Tanihiloko Mthimbani a hlamuserile ku ri ku ta va na Tsonga rap battle laha ku nga ta va na titlambi ta Tsonga rap, at least laha ku nga ta freestyle wa kona kumbe laha ku nga ta rapiwa kona, laha un'wana na un'wana a nga ta va na chance yo tikomba talent ya yena. Na Zayila u vi na chance yo tikomba talent ya yena. A ku ndleka yini ka phati ya misava Kenais ala Phalabura ne morning la plan yo video leyi ndameka xona yi tlanga la tlhelo la site ku ri n'wana na n'wana a yi vona before ni vulavula anything, mara ku va ku na crowd yi judge before na battle yi sungula. Moni mi cheke video leyi nda kota ku yi tlanga la. And then nge se rivala nongonoko lowani sweswiwani wu sponsoriwa hi Swash Fashion. Va kumeka lawani Giyani, n'wina mi lava ku rhungisa swa micato, tirhoko ta micato kumbe tisuti, even na tihembe mi nga ya mi ya rhungisa ka vona. A hembe yo ringiwa ka Mr Swash liya guys, mara loko mi lava ku rhungisa mi nga mi ya rhungisa ni ta make sure ku ni veka details ta vona lawani. So loko u lava va ku pfuna hi mayelana na sweswo ni nga swi mention, u ta make sure ku wa va khumba ka WhatsApp kumbe u hlangana na vona hi phone call. Swin'wana na swin'wana address ya vona yi kona lawani, va kumeka Giyani section A. Mi ta yi vona na house number ya vona kwalano. So a yeni mahlweni tlanga video leyi. I'm the king of boy and then you go manipulate both. You pray by it as a para
you want me to give attention? What advertiser like perfume a Playboy? Every though she show up a Playboy in phone. Try to use my name. Use a picture of Jane, you suck pics of faith. You want my room now to spend books and I want to go to the book and I want to ice in front of my room. Okay, come on inside. Sit down. That's right. So, what the comment? Come on inside, you look like dancing man. Ufana ka nung daw ko ka Club 19. Look, relaxan. Menan ka ko ka 17. Kaya ka maspara, ninamtan na gagan. Chini. Kaya kailan para kailan AK-47. Yung white correct, wiringan. Because, ano Julian sa masekurin? At sinantan ni Maribel. Ebun, pasoy, weman. Sa sudah kuda mai kita pun mempilan buat sikap dia. Nama simpan guna kumpulan. Kita usah. Simpilan dan dengan beg. Ya, bawa nasi itu kunci sangat simpan. Tak boleh kita gigi. Kalau kita mengarisa, ini komanda na ya. Sekarang saya pun pada misa gigi strong. Bisa di-exercise yung wadi ng makasyon. Kunang kaya niya nakarega ng sibo, mga bangkwa ng bilo. Kung ano nang nagtulog sa esa, sila ko na kung nagtulog siya, kang sabi ko na sa punta sa eka, maras kende. Sport wash na tayo sa kulmain sila. Ibaga na punta sa eka, ang sibos na leya. Ito na kakarishi, at sari sa moving backwards, sa makulong ng yama. And ang kulmay yun, ang arbondo yaman, the black, I'm talking real darkness. You preaching nigga weight loss and no appetite. Feeling like waking up don't mean nothing. No literally, nigga, let's go pound for pound. I'm talking currency. How do you want to do it? Fiat or Bitcoin? You see that? That's the level that I'm on. Cause yeah, I'm on my way to being at the highest level of the echelon. We think big, we don't ever think small. What did you know? We can live anywhere, we can go anywhere, nigga, we free. Because this is real class. Take some notes, nigga, you are in class. See that? That's a buck fish. We got some sushi over here, cuz. Vai. But I said no, because you don't match with my flow, because you're the fucking hoe. They want to talk about big. Quem vai falar para eu? Você puxa this
Deep boy. You're a fucking joke. So guys, unlove kuzonda munhu kumbe kutalela eka tlhelo ra one, mara this guy I feel like wa ri hasi ku ri anga betlela na vanhu vo fana na vo Mthimbani. I'm not saying ku ri anga zamanga, u zamini tindlela ta yena hinkwato, no twina loko a cinca flow a ngeka xilungu. So na khesa ka n'wina mi nga langutela guys. Support ya n'wina ni le ku yi voneni, even na subscribers ni le ku voneni. Mi nga rivali ku ni follow ka Facebook, Tsonga Rap Talk Show. A yi cincanga ni le ka Facebook mi ta yi kumisa sweswo, i Tsonga Rap Talk Show. Mi nga ni follow ni le ka Facebook.